kumbelete maundu ma uiti miaka 10 mbituku mauthukomi uu wali kama okoni mamba governor manzo eweta uoni thina humanitwe na serikali ya kati kuselesa ilovia na kiyo cha thukomi muveani uu vala oyu mekwendekethia uiti utungwe serikalini ya kati kwa vanene ni wonanio wa uwo ula thukomi amesilite mokoni ma serikali cia county. Benjamin Mwaka nukueleza. Senator Daniel Kitonga Manzo nuwailela mavaluku onthe ma uiti mokoni ma serikali ya kati aiweta kana mutu wa kuselesa ilovia cia county ni umwe utumite county itethwa na utongi wa kuandika na kuiva matakitali misala yo ivinde lavianie unduma na kuthoa miyo ya masivitali ya kuyana masivitali ni onthe ma county. Serikali la nene niyo mapitio keka ni malekilie devolution ya health ikapika kula kwe mwene nthi na kila county government ikapangithia uiti wayo nesa kwa kutwaa mbesa kuu ila sindi twaiselewa na kwa kutwaa miyo yonthe yo thukumi patali tenda mundu utakuniwa skani katika hospitali ya serikali lakini skani enda ukuniwa nzana ni mbesa mbinge. No iyo ngwatanio cia thukumi sekta ni ya uiti inatangasi kana ni ciambia icie iseso ya kukolanya sai milioni 5 no kana kwalula katiba itethesie kuseuvwa kwanza makungamia uiti yani Health Service Commission no kana kuivena county uthukumi wa uiti na kuutunga serikali ni akati ta kisomo na usesei wa nthi. Manzo no wete tambia yindi vatontheka ikalea kuyania uvo wa uiti ni mutheesia katika county ni constitution kila ngwigwa maiko ulia ni utungwa ingi kwa national government kila kiu kitikika kutena referendum kana kula ita kunetwe ingi nandu onthe ma Kenya nosi wenda wewe ya wibina muno katika serikali hizo. Onuwe ovo Senator Manzo no weta maunungu nisio amo no meanie kwisila mbunge sielea kati na Senate na nzia imetuki vula weta ni lazima mawidhi uliko kuthukumia ma athukumi ma uiti mailwe kwa miaka kauta sekta ya uiti ithitwe ikumbilwa ni mikomo mingi ona kuviki ya kaundi imwe ikamavuta matakitali. Kila kiingienda meenda commission izinetwa na kusobwa kwisila katika mbunge sieli na maetemu ya wamu thembosu itu matethesio ndu batonyeka withe mwe aosu ni wapithiwa daktari ndailite kuthukuma atemu yani kuthinza ndu atemu yani kana kunengane ndawa atemu yani ailite ndemu yani na makunawe wibina muno ona alama tanamba kuandikithwa alama eta community health workers ni mailite kwikiwa mupangoni makaandikwa ni kaunti na matiba wanesa. Vindani ya kampeni President William Ruto ni wathanite kuita na kutangia sekta ya uiti kwa kusuvia nzama ya kungamia uiti yani Health Service Commission no kana yithiwe kiao katika toa serikali tene na ilasi ya county maunduni ma uiti na uandika nine sindu ila kuma serikali siametio kwa siambia itaisa kulungala kwa uiti walita usobwa ndu walita katika katiba na wasobwa neza ona bainda kitalendo na thina matakitali mondani meusubikika maibondo bailete masubiwa kukwatwa ni mo wa tondo corona ino ye matakitali maingi muno na maisobiwa katika uthukumi wo kuma va myakoni ya mbunge ya Senate musini wa Ilovi dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo deta wa Benjamin Mwaka. Governor wa county ya Kitui Dr. Julius Malombe emwamba na muvea wa itheka ni matongwesya maofisa ma muvea wa koti musini wa Kitui kuona itheka ila serikali ya Kitui anenganie kwi mauvea usu wa koti mwakani wa 2016 kileloni cha kwaka myako ya koti. Governor Malombe hainena ikomanoni yuni waweta kana muvea wa itheka wa serikali yake ni unengane kisio cha kitheka ndini wa kila sub county kwi muvea wa koti ni kana kwaka myako ya koti na kuthengesya uthukomi wa koti vakuvi na mwene nthi. Onesimus Chalo na livoti. Serikali ya kaunti ya Kitui kwisila kwi gavana wa kaunti ya Kitui na muvea witheka serikali ni ya Kitui ni matongwa sya maofisa ma muvea wa koti munene wa Kitui kwa tambuka kithekani kila kimanyenyoni va Kitui cha kati vala serikali ya kaunti ya Kitui kwi mwaka ni wa 2016 yanengania sehemu ya kitheka kiu kwi muvea wa koti no kana kwa kamyako ya koti vala umonthi koti wa kwa tefso ya kuomya kitheka kiu ni Governor Malombe. But ours today was just to come and show them the land. So 60 meters on the frontage of the main road and 120 meters going inside. The land is 0.8 hectares. That translates to about 2 acres. Then the process
of how they will get the allocation letter has been explained by our Assistant Director responsible for planning, that the judiciary here in Kitui will now write to our minister responsible for lands, and then the minister responsible for lands, Kitui County Government, will write to the Chairman National Land Commission through the coordinator of the National Land Commission, who is based in Kitui, requesting for allocation of this particular land. And since there is a PDP which was approved, and since the county government is in agreement, and since there is nobody who has a legal claim here, I think the National Land Commission itself will have no problem issuing the allocation letter. Malombe inene ya komana wa weta kwisila Mauvoo witheka serikali na yake nukunengane sehemu sietheka kila sub county ni sia county ya Kitui kwa Mauvoo uwa koti nokana make myako ya koti ileka atethesia mwene mthi kukwata haki. Our ministry responsible for lands will put in their performance contract that effort to identify at least half an acre in each of our constituencies and reserve that land for use by the judiciary. We have also agreed, because maybe it's not appropriate for the judges to stay within the compound. Also, we identify land within a radius of 5 or 10 kilometers maximum, and we also reserve that for them, but that will not be in the performance contract. What will be in the performance contract is at least half an acre in each of the 8 constituencies and reserved specifically for the judiciary. Nake musili wa makwani kuma kotini uwa Kitui limo na ula vikite kethekani kikuwa na sehemu isu ya kethekani wa wetani uniko munene kwa Mauvoo wa koti kwa kukwata kiwanza cha kwa kamyako ya koti ona kwithia methitwe maivivinyana muno myakoni ya koti munene wa Kitui wala watungia Mauvoo wa serikali pondo wa kuosetambia ii. Promised yesterday, you told us that we have reserved a piece of land here, and you said you did that in 2016, which was actually good. And I told you that if indeed you had reserved that land, I've been hearing it also that there is a land which was meant for the judiciary. I'm glad that it is true. The land is here. You have showed us. And that is actually the purpose why we are here, to see the parcel of land. The problem we have is the constraint on space. 2 of the magistrates serving here in Kitui currently are doing their work or delivering justice in the corridors. So literally, they are dispensing justice in the corridors of justice, in the corridors of the courts. Musili wa makwani wa weta musili munene wa makwani vambe ya Kenya Mwandu Martha Koome nukwithia itambuka va kaunti ya Kitui kuona kiwanza kina kuosa mavalua macho kumakula kwi serikali ya kaunti ya Kitui mbe wa kwambisya utumi wacho kana kutwa isia myako kithekani kiu. This is something that is welcome. The space here is sufficient. Once the paperwork is ready, Your Excellency, I can assure you, I will invite the CJ, and the CJ will be very glad to come and receive the allocation letter from you. And also, I think it's also an opportunity for the people of Kitui to welcome the CJ in this county. Because while she has visited other counties, I think she is here to visit here. Ndilivota Vilingi wa Mauvoo kuma manyenyoni laiva Kitui ni Onesmus Chalo. Musumbi Dr. William Ruto ni waumia mwamulo mevea yonthe ya serikali yake inengane kilungu cha miongo 3 yulua yana cha mawia kwa amuika alame umina mavundisyo Mauvoo wa amuika NYS ainena cha thini cha kumina mavundisyo kwa amuika ama NYS kisioni cha Gilgil kauntini ya Nakuru. Musumbi Ruto ingeni wakathi ya maundu alame thiitwe maitethua ni amuika ama NYS vala ingi wawetakana imekuongela utalo ulamosa wa amuika kuma 10,000 nginya 20,000 nthini wa kila wosan. Jacinda Munyao no kuelezea. Congratulations graduates
for your achievement so far. Musumbi Dr. William Ruto niwe ya muvea wa usesei wa nthini kuvatha kilungu kinyiva cha 30 kwa thiana cha mianya ya mawia kwi makulutu ma muvea wa kumia uthukumi kwi amuika cha NYS. This morning, I have also instructed that the task force that is currently undertaking the terms and conditions of service of our policemen and the prisons service members. This morning I have instructed an extension of 2 months be made available for the task force so that that task force can also include the National Youth Service, terms of service and conditions of service to ensure that the National Youth Service joins the other disciplined forces. Ruto aweta kini kiutethesia mautwika ala amuika asuma kwa taa ni matumikane saa na vala wakathi ya muvya usu wa NYS kumana na kithito chawio cha kwailia mikalile ya Kenya muno maunduni ma uimi na kusuvia mawithululuko. Be able to get the necessary training and skills for them to make useful contribution to the development of our country, while at the same time broadening the pipeline of qualified young people into public and private sector as well as self-employment. Ruto enene cha thini cha kuvitukithwa kwa makulutu ma NYS kisioni cha Gilgil kaundini ya Nakuru. Mutongo yuo ingini wa kathi ya muvya uwa NYS kwa mivango yo ya kutethesia silikali kuikithia uthukumi mwailu kwa kunenga na athukumi aleme kutethesia nthini wa maundu ma kimitandao ma silikali. And we will leverage on automation and on technology to provide efficient, effective government services to all citizens from wherever they will be without having to queue or having to wait in any office, because government services will be available online. And I want to thank the National Youth Service for being part of this transformative agenda of digitizing government services. In addition, I appreciate the National Youth Service for what they are doing in their service plan to escalate its participation by expanding enrollment to ICT and STEM in its technical and vocational education and training programs is a highly welcome indication of commitment to establish the youth as indispensable engines of transformation. Musumbi ni wathingilila kana uthukumi uu waile kutwaiwa ni muvya wa kiwuna wimi isosoni ya kwinza masilanga mainyiva thiana imwe na kundu kwa kutia kiwu kila mwaka. Uu ni kutethesia silikali kuikithia agenda siayo ovamwe na kwailia kinandu cha muvya wa NYS. We want to double the intake of young people joining the National Youth Service from every location in the Republic of Kenya as a mechanism of creating sufficient patriotism and giving opportunity to young people in rural areas who otherwise may not have the means or may not have the opportunity to be able to explore their talent. Dilivotea Vilingi wa Mauvoo ni tawa Jacinta wa Munyao. Umuthenya wa kusuvia matuka na World Hearing Day sibitali wa Makueni ni watambua muthenya uu kwa kunengane uiti utendivi kwa maundu meukwania mathina mamatu wi mwamba na kisiki nene cha kuita mathina mamatu cha OP. Madaktari a mamatu ni menda enendi kuyumilia na kuthimwa matu ila methiwa na mathina itina wakunikili kuonania kana utalo munene wa ciana nini na muika wina thina wa matu uvathukanunda vaumbeni vala unakwana naua na andu alaku Caleb Chalo na Mauvoo. Ni muthenya ula kwa amwe ta mwekali uu wa Makueni wetha wi wa vata itina wakwete mwana wake ula withitwe na thina ukonya matu otondu ni kwelesya umunthe nenetie kamwana kakwa kokosiwa matu ketha na thina wa kwigua ukethia matu mako sometimes ni mekwa sometimes makasioka lakini ninatona kuka wa umunthe na nasiwa na kaitwa kasiwa twandikiwa ndawa tiwe eweka
nthini wa kutania muthenya uu sivitali wa Makueni ukwetwa mbau ni sivitali wa Matu Kenya wa Hope Center ni mathimana kuita vatendivi ene nthi kuma icio sikivuthukanyo tanzi imwe ya kutania muthenya uu. Lucy Muthiani ni avisa kuma sivitali ni wa Matu wa Hope Center na ni wawetakana kwira no kunikeli wona namba cio utalo wa awauma Matu uende na kuongeleka va Makueni na kitumini kiu kwenda onthe ala mokusia thina ukonya Matu kulivoti nthini wa isese cia uiti na ila ciina mbonge cia kuitia Matu nongi kuthinikiwa kwitene. Kwanana na research ila twikite oku andu ala mena thina wa Matu ni aingi nithitite tuona andu aingi na umonthi tu expect atu kwate namba ya andu aingi no mokie no tonete almost on namba nsio Matu uye specific age ya mundu ya miaka ina Matu no kwata mundu yoyote kumona kana kasi wao yu dikiona mundu muku ena miaka enaendanga monango. Joseph Masilani wa mungami wa sivitali wa Makueni ni wawetakana thina wa matundu kwata andu akumoka otondu vesilaua indi muika na ciana no ikwatwa ni thina uu na ula weta wene mawau angi mwini kikonthini wa Matu kelele mwingi kati wa itumi ingi ni wenda cia imethe memetho na ciana cio nundu mutembele kana kuselewa kutambia kwa kana no withe wi wona nyomusio wa kana no vethe vena thina wa Matu nthini wa mwana no useo tukamaelesia ene nthi ma Makueni kana mathina ma Matu kana mawau ma Matu ni makwata amika yonthe ti ati makwata andu ala manatumia kana ala miaka yo inasonganga ona ciana nini ona muika ni makwata wa na saa ingi ni woka au kethio ciana sina thina wa balance kana thina wa umana kutembea kana kakaselewa ni milestone cia kutembea no hivi andu mana nicha ukiende saa ingi no itwa na itha thio thina wa Matu na tuji kuelewa nundu matume wia mwingi pe kwigwa na pe balance na pe kutembea na sio ndeni signs twile kala otuisisia o ingi tukasisia kana matume unya discharge kana sindu ciuma Matu kana kulia kwigwa ngimena ciana ne nenda no ma advice uka monitor kana kaku in case of any problem no cio kama address tene nundu tio cio ukikana kagesa either na thina permanent why utona ku control rambo iye mukatimwe Matu uthio munini kwa ekalima Makueni ni kana thina wa matundu kwata andu akume oka indi ciana ngina muika no ciethe cina thina wa Matu ongia cia imakikulwa kusisia ciana cio ni kana ila cia kwatwa ni thina wa Matu kana cio na nyanda lili yonthe ikukonya thina wa Matu malivoti nthini wa isese cia uiti. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kuma va sivitali ni wa Mother and Child musieni wa wote. Muthenya umwe tina wa musume Dr. William Ruto kuleana na utuyo wa koti wa yulovyo wa kwetikelia kwanikithwa kwa ngwatanio cia andu ma muvai umwe ndongo ya Mwaitu kaunti ya Makueni mwandu Rosmusio kwi mondeni wa tongo cia tongo yangi kuende ya kukosoa utuyo ayenda tongo imai kanisa kwithwa mustalini wambe kuleana naguo ainena kavindani kala evikete cha thini kimwe cha mathiko utoine wa katolane wodini ya kikombolio cha ithio kaunti ya Makueni musioni waweta utuyo tautonya unenga ivuso kwa ndu cia muvai umwe kwikinya kindu kila kiuthi wathukanu na mituo ya ngaiva mwena Mauvoo ndicio maki Afrika Keni Mulinge na Mauvoo. Nindhini wanchathikisha savali ya muthia va duniani ya Eric Mwema kumotuni wa katolani wodini ya Kikombulio South Kibwezi ni kaunti ya Makueni. Valaini na Rosmusio wako soka vanene utuwa kunenga na lingilia kwa ngwatanio cia andu ma muvai umwe kuandikithwa no mwe chuma kivitu ni kotua Supreme. Vaigwa takita kiwotho theta mbia imbe ya kwitukilwa kwa andu ila siithito singune Mungu kumana nasio kwitha cienda uvathukunu na mituo ya Ngai na mavundisio makithio cha Mwafrika. Hili jambo ambalo Supreme Court ilipitisha ya kwamba wanaume waoe wanaume wengine, ya kwamba ili Kenya tupate msaada, hiyo ni aibu kubwa na ni kuenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ni wapi uliona kuku jogoo anafukuza kuku jogoo mwingine? Iko kama kuku wanatushinda akili, Supreme Court ambao tunajua ni wasomi wanakaa pale wapitishe hiyo. Hiyo ni kupitisha ni kusema nini? Hiyo ni aibu mbele zetu, na mimi nasema hivi ya kwamba sisi kama watu wa Makueni tukataane na hilo jambo kabisa. Uneni uamuzi uyu kamuthenya umwe na President William Ruto kutangasa muungamo wake kukonya kilingi sikicho nthevalola nlialineno utio uwa kotua Supreme.
kwa yenda tongo imande ni sionthe kwithwa mustali nwambe kokosoa kina onge kuvania nzianthu ya mituo kwa muika na Kenya kwa jumla. Ukuli wa musio wio vala wakota mboni MCA molote wa chama cha Wiper wa ward ya Kokowaiya Elizabeth Mutindi. Kanisa lijitokeze kabisa liweze kukemea jambo hili, kwa maana hatuwezi soma juu ya Sodoma na Gomora alafu turudie Sodoma na Gomora kuifanya, tukijua hakika kile kilifanyika Sodom wakati walifanya mambo kama hayo. Hili jambo si geni, ni jambo ambalo ni la shetani amelileta. Tukilikubali hadi limepitiwa na Supreme Court, hiyo ni kukosa heshima mbele za Mungu na kimkosea Mungu adabu, na hakika Mungu akisimama na akunje shati apigane na mwanadamu, unajua kwamba tumeisha. Kigeto yete kila sindu sia muthembo sia mundume kutwana na mundume kana mundu muka kutwana na mundu muka kana ku associate ume kwe wa associate Biblia ne kiletwe ona Quran yete kile sindu isu whether Muslims ndeza kwetekela mundu muka associate na mundu muka nginondo ekana nizia mwe ola wangaiwa ete to multiply na to use sia ndetiwa pastor eko huko atutabi maondo asuyu vala itumiangile kanyambi vile ya undu Sodoma na Gomora sia kwatio kuna kuma kula kuinga ikumana na kuende semetio thatio musio wakanya metio hii katiwe tiva kaunti ya Makueni vevoka hindi Kenya kwa jumla. Sisi hatutaki hasira ya Mungu ionekane Kenya, ionekane Makueni. Tafadhali wale ambao wanaleta agenda ya wanaume kupendana kwa wanaume, meendana si anasindwi tuawe nao. Na uide twisi ibetile itwa nane mamote siana etwa iweto na etwa ina siana tiwo nipe mwitu nongi balo twana. Tumekataa hiyo sheria na wakenda waambiwa kwamba sisi kama Wakamba tumekatana na hilo jambo, na wale wako na mambo kama hayo hatuwezi kuweka sheria ati tukubaliana na dhambi ambao Mungu amesema ni dhambi na sisi wanadamu turudi tuseme ni sawa sawa. Haiwezekani na hatutaki. Kwa vivinda ya mbevyu ndongo isiangwatani wilinene siya kiriti vandhi ya Kenya President William Ruto na Raila Odinga wakana wachumwa kini na kwati ya ni mesingini ya kulena na kukoso tuyo uwa koti wa Supreme. Ken Mulinge Mutongo ITV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni. Ngwatanio ya Tavania va kaunti na Masako ya Machakos Clergy Welfare Forum ni aelesia kuyane wako ni uneni wa musume Dr. William Ruto wa muthinyani wa iyo wa kulena na utwi wa koti wa yulovyo lono tikililie kuseubwa kwa ikundi cia ndomandu ya muvai umwe. Ngwatanio hii ni yenda kwithiwe na wala ni musio wa kusia mituo taisu ya ndu cia andu mamuvai umwe vanthi ya Kenya toilamane na itina wa kikalo kimwanya kanisani wa Deliverance va Masako. Daniel Mwangala ena livoti. Bishop Julius Kidhingo ulawane na itina umbano wimwana ula watayo kanisani wa Deliverance va musini wa Masaku ni ombula kanani mekwitha maikwati ya avo mwaku kemea siko taisu na kuendea na usukuma atongo imekese kwetikilia ona vanini mituo taisu kutoa yugo vanthi ya Kenya. Tunasema hata hili jambo ambalo linaongelewa la same sex ni rahisi sana kusuluhishwa kama litakuwa na watu kama hao wameungana pamoja. Manake mwenzangu akiwa chini huko na mimi nikiwa juu huko tunaweza ongea na tukajua vile tutakusanyisha vikundi vya kutoka kwetu tuwaambilie kuhusu hili jambo. Manake tukisema litaongelewa huko juu katika forum ya parliament na pia Senate, itakuwa pia kuna watu mashinani hawana TV, lakini sisi tunaweza kuwafikia na tukakusanya wamama, tukakusanya vijana, tukawaambia ukweli. Kwa hivyo tujulikane kwamba Clergy Forum kama hii ni ya kuleta umoja na kuweza kujenga mwili wa Kristo na society. Manake we are teaching the Bible and the government. Uneni wake nduko watambao ni Pastor Francis Kavila ulawa kulia tongo imakende ni kuendea na kuache ne mwana kuvoya muno kondu wa ndino ya Kenya na kuthuthia mwika mekese ulika mituo ni taisu ya nduusi ya mivai imwe. Ruto, tuko pamoja na wewe. We are condemning that. We cannot agree with this. Na kama wachungaji tunastahili kueneza ukweli na ukweli bila kuongeza kingine, ya kwamba Yesu anaweza, na kama wanamkubali Yesu ataweza kuwasaidia
ili sio nzuri, na kama lilifanyika likamaliza Sodoma na Gomora, hata sisi hatuwezi kulikubali. Ukavindani kaunake Pastor Duncan Mailu ni wenda atongo imakwatie ni vamwe nikenda kwikithia kana ni mamina mathina ala maende na uvinye ya mwene nthi tanza na ngalama yulu ya mikalile na indi musumbe witu ona opposition maima na kana vindazi aza ni na thelile ne kana majali maslai ma mwene nthi kwina nza ona tabania meona nza nundu nando na kwina thina munene nundu issues ya school fees ni bine asia ina kwina kendo miondani mata makazomethia ciana kwina thina munene na twenda wacio bikie musumbe no ibikie andu onthe ona ketha ni batoneka makatila mnusu wa musala wo kwebindena makatethia ene nthi ala bine nundu kwina thina munene na indi tuyacia kana ba yundu utalongawa undu watianzia no ulungike no kulungwe okwanana nondu twitunanena kwacia kana wacia wa mwene nthi ni walite kwithukiwa ni kana kukethiwa cio nundu kithokwanio na makao maingi na ndeto mbingi tinzio na ithe twenda kwacia kana ni tukwendea nthi itu muguo na ni tukwendea kicio kitu muguo na tuyacia atongo yonthe ni manengane ndaia ni kana ngai wa ituni hata iwe. Asanteni sana. Daniel Mwangela, Mutungwe TV, kuva kanisani wa Deliverance Machakos County ya Masako. Na indi ni unenania ula uende na kukilia vyuve na indi tikwaje kana atongo ni mende ya kuyumilia kuleana na mitua isu itetikita baile mbetani ya Afrika. Tuambothio mwavanini tusokethetie na mauvombe. Saingi ni wikala nthi ukekulia indi andu makengania chao ngembesa ni ikundire yu nyaga switinye na kuya onanga kuduma ni onanga thingi thangu ata ndiuma mbesa ata ndina mbesa na wenda ni kiata maunika na chao ubungu we maisha makuve tuesaidhi ya njamaa umwo kwenda ejita timukuna ka umuthuku muno nundu ni lazima ulilikane kila kindu na wolwa nu ni wekanga na amaku kila watu mwa kwambia saile na nusu cia wiyo wona mwaye kuyo ndukambelo nywa kiwo nundu utuku ndwambia wewe buje jamba ungurulungu wanya makuyo na wanywa kiwo mayutha ukiaebu nyeni tawakasena ni muthukumi wa account uya kwa education iko nthukuma na ciana cia muthembo tite thea cia kuinenge bursaries ukana kagenda ndiki cheki oyu o mituki kacio kesuka ende skulu ka report na ciana ile ingi na thimithana kia meva nienda umabetanga nie na beba wa muguka pio pilo ele kilungu cha kase kamundu kebata na maisha ma metolio na ubungu keduke mauta mangombe yes usuwekie na ukiwanzoki wina mbesa yuhiti what you want Nova Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebia no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muguo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mabinda maingi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na etha uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woni yako yanza ni mausu wesia ni we atikoke
Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ni na udho chengi tuendeye na kumanithia. Zamanene ya tumia mambai kauntini ya Mombasa ni matula mote utui ulauna umiwe ni koti wa yuluvyo wa kunengane mwanya wa kusovya ikundi kwa andomandu siya muvai umwe. Matongo uwe ni Dr. Edwin Muga atumia nimeenda utuyusu uvye weitheka maiweta kana wiute na mituo yava Afrika na ni utui wena ndoni kwa ndi ya Kenya. Wala ingi mamukathi ya Musumi Ruto kumanwa na muungamo wake kwi muthinyani wa iyo yolo wa mituo hii. This pronouncement is a danger to the existence of the social structures, and it is extremely dangerous to the family, which is actually the basic unit of the society. We ask the public to be on high alert in exposing the evil people propagating same-sex marriage or homosexuality and other vices that are related to that. We as elders, on behalf of many elders and the community of Mombasa and Kenya, demand that this ruling be rescinded with immediate effect, and action actually should be taken against the errant judges who are Africans in origin, and they know our background, and yet they went out to do things that we know are happening now in the rest of the world. Bringing a new culture, new way of life, which is alien to our African tradition. We are glad that President has taken a firm stand against this repugnant ruling, and we stand with him in solidarity as Mombasa County Council of Elders. Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu kutuwezesha kwa uzima na afya na kuweza kufika hapa mbele yenu. Pili ni kumshukuru rais wetu mtukufu William Samoei Ruto na wanasiasa wote wa upinzani na hata walioko serikalini kwa kupinga uamuzi wa mahakama mkuu ya Kenya kuhusu jambo hili la ushoga na usagaji. Hili jambo ni la masikitiko makubwa, hasa hususan kwamba watoto wetu ndio walikipitisha hichi kwenye hicho kikao. Ningewaomba kama wao ni wa Kenya, maadili mema walilelewa na wazazi wao, wajiuzulu kama jana wao wamejiuzulu. Kongi ni kanaine ndi mawodi ya Kivou ila ye mwingia katini mamienda serikali ya kaunti ya Kitui ikimetatala ya kuikithia kana ukui wa kithangathi usini wa Kivou ni watethia mwene ndi maine na sokoni wandalani wodi ni sia Kivou matongwewe ni ula unokitia kivila cha useneta kaunti ya Kitui Muinde Mutuka itina wa kikalo cha kuthuima undu utandithia uu wa kithangathi wailite umatethia Mutuka ni waweta kana utandithia uu withitwo uendee kwa ilungu yasa ona itina wa serikali kukuna muungu na kana enendi ala amaitetheka na utandithia usuli na musangi nukuelesya onena na kameme kaiti na wakikalo na inenzi akothwe maundu utandithia uu akithangathi waile utethi mwenenzi Mutukani wawetakana utandithia uu withitwo uendee kwa ilungu yasa ona itina wa serikali kukuna muungu utandithia uu na vila walisekana ikali amaitetheka kumana na utandithia uu lima kumatheka kikuitwa matuku mengi
na tuyakwata mosungio itwethwa na unenya mwingi indi nitwetikila nao nitukwenda ngavana wa Kitui County ambaye ni Malombe ethie na mwoloto mwanu kutonya kutetheesya ene nthi ma Kivu ward methie na mubango musyo wa kutethwa ni kithangathi chu utune na bano kithangathi chu alama ibika ni loaders meva ngili thanthatu na methia wa andu 30 kuma ambeza makwata ambesa nini isu cia thibu ciweza wani andu mathika makwata wakwingilia ana na 60 twenda county government maelezeneza kana ni mambani kana ni malifti bani ya kithangathi na malifti bani ya makaa kavindani kauna wa kule Minister Muveani wa mawidhi uliko kutambuka kisioni kielelo ni kia kuikithe kana ni wala ni mitalatala yotandethia uwe mwamba na enenzi kwendeka Minister wa Environment Mheshimiwa Mwendando wala niyo sisi waba au ken ground amicha na Makivu nikutwetikila na twengenji ubizi wa county nikenda withie nitunya kwithia na mubango musyo either mabingwe kithangathi enenzi Makivu matekithangathi kwa olondo kilotonywa materia kana mabinge kithangathi nikenda wize kwithia wanango wa kithangathi gucha Kivu ndunendea Otauni watu la muti serikali kwa kila waweta kana wasania wa koti na uwendeye kuma maloli ni alama kuwa kithangathi kuma usini onakwithia utandithia wa kuwa wa kithangathi wongamisa kauntini ya Kitui tuya wani moza na jambeza cia sezi baktia tuiziza nazo indi tuiwa ze kwikwacha kana be muto be abe kikundi kioza ambeza lakini ketwa kwa account ndilaumu Governor Malombe nikwitha Governor Malombe nalikioyu lakini laumu system ile natumika ni serikali lengi ya county nikenda withie nitonya kusovya mubangozu nikenda twekeze kwithia na kaumungi wa ground MCA wa ward na keni waweta kana nukuikithia enenze ani meuthethe kana utandithia kule Governor wa county ya Kitui Julius Makau Malombe aikithia milati ya kwenza mengeto usini uniambia na mwiyo nundu mena ongamya magwetia kevela na kwata kevela no kithangathi kienyu kigongamwe mundu na niko muthenya hakuna mchanga itawahi simamishwa Kivu ward kuchotwa. Hiyo ndio nasema sisi na Governor Malombe tutaweka regulations zile zinafaa na tuta-involve hao watu wa mchanga sio cartels. Tunaelewana? Twenda mbloka bakati wirie no kaabingiria andu bane kana balane nweneza akilie ebiani kuzwa kwa committee ya kungamia muthanga kwa twandu atume vutini no tukwate machifu meana machifu ele ndio kitu moja sisi ndio tunapigana sisi viongozi. Kwa maana gani? Mimi nataka nipitie mahali pale ati nipitiwe niongee nao watu wanaitwa hata mimi siwajui majina nimeyasikia hapa. Lakini sina haja na kuwajua kwa sababu nyinyi mmenichagua. Kuna department inaitwa Ministry of Environment ambayo hiyo ministry ndio itashuka because ndio inasimamia mpaka national resources ndio ikuje itengeneze maneno na mpangilio ya mchanga. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Kivu mwingia katika kaunti ya Kitui Nelina Mosangi. Muvea wa uemi nuende na iseso ya kwika ukunikili mithanga ya isi kuthokanio ni kana kutetheesya kumanya muthemba wa mbolea ila ilite utumiwa ni aimi maisi kuthokanio cia nthi ya Kenya na ingi kukwatiania na muvea wa kwika ukunikili maundu ma mbeu kumanya mbeu ilanzio uumbulwa ni minista wa uemi Mithika Linturi kavindani kakuvingwa kwa maonanio ma uemi kuya Eldoret kauntini ya Uasin Gishu kathi kila chatongwewa ni munini wa Musumbi Rigathi Gachagua. Toka hapo niseme mambo ya mbegu certified seeds. Tungetaka kuuliza Kenya Seed muendelee kufanya campaign kwa maredio, kwa ma TV, kwa mabaraza. Wakulima wetu watumie mbegu ile certified kwa sababu tuko na hatari ya watu walaghai na wakora kutengeneza mbegu na kujifanya ni certified na hiyo mbegu haikuna mazao iko nayo na tungetaka kutaharisha wakulima. Ningetaka pia kuuliza zile idara zinashughulikia kufanya musako, kuondoa mbegu badia kutoka maduka zetu, muweke bidii ndio wakulima wasiumizwe kuuziwa mbegu ambaye ni badia na si certified.
Kwa hivyo ningetaka kuchukua nafasi hii nikiwa kiongozi wenu ambaye anampenda kushauri wakulima, msingojee mahindi itoke nje kwa sababu itaharibu soko. Yale mahindi yote mko nayo kwa store kuanzia leo saa 8 muachilie kwa ile bei iko, kwa sababu ni bei nzuri. Mukishindwa kufanya hivyo, mutapatwa na ile mahindi ya kutoka nje na bei ya mahindi itateremuka mkiwa na mahindi kwa store. Kwa hivyo sisi tukuwa viongozi wenu ambaye wanampenda, wanamshughulikia, tunashauri nyinyi leo nikiwa hapa kwa niaba ya rais wetu, kwa niaba wa serikali yetu ya UDA na Kenya Kwanza, tafadhali wakulima katika hapa Uasin Gishu, pande ya Kitale, pande ya Nakuru, pande ya Kakamega, tafadhali muachilie mahindi ile iko kwa soko, bei iko sawa sawa, iko mzuri, ndio muweze kuweka hiyo pesa kwa bank, mujipange nayo pale mbele. Lakini lazima tutaharishe nyinyi, kwa sababu sisi ni watu ya kuongea ukweli, na lazima tuongee ukweli. Mukikaa na hiyo mahindi kwa store, mutapatwa na yale itatoka nje ya baini ya bei ya chini. Mambo ya maziwa, ningetaka kusema nikiwa hapa, tumekamilisha mabadiliko katika Kenya Dairy Board. Tumetoa ile board yote ilikuwa hapo, tumeweka board mpya. Ile board ilikuwa pale, ilikuwa captured na ile state capture na conflict of interest. Kazi ya hiyo board ilikuwa ni kupeana leseni kwa mtu mmoja ambaye alikuwa analeta maziwa ya powder na kuweka hapa kwa soko. Amenunua shilingi 10 kwa lita, amekuja amechanganya na maji na kutuuzia 120. Kungeni kana twai matu mota twa bodaboda matongwewe ni mwene kiwila wa kisioni cha Mwingi Joseph Mwendwa nimenda serikali ya county imakie munyi kana bodaboda shed musini wa Mwingi. Mwendwa ni wawetakana suwa ni yaite mono na kutuma medhiwa na maumo maingi uyani wo walaingi wa kulia serikali iki mitaratala ya kukilia mikalile ya tandithia maukui otondo kuelesya. Izo andu ma bodaboda tuithe ana challenges mbingi, mostly mbingi mono. Kindu kiambe andu ma bodaboda tuyoneka hata tuyo andu ou yani matakweleka tuithe amaikua wa na meosa wanesa kilango ena kutebe serikali. Kindu kiambe andu ma bodaboda na andu mena maile kusuva muno na maile organizwa muno niki andu maingi mostly Kenyans mesila andu ni ma bodaboda na ukethe tuyo andu athuku muno ta tuyo robbery kana twingi withi andu asu twamakua tumeka chindu nzuku, lakini twimeka chindu nzuku. Kilango ena serikali tutetheze ithi uturiconganize itwake shade. Hatuna shade na venye jua imewaka sana. Twina bandu tuibitha mutini ukubitha ndukanene nukwitha ndukanene mwene okuma bani wo ibarenti tikwaku uko isuani andu no mo wa nundu asua mawa modi hospitali twina cover sha NHF nundu wake hospitali twithite no ugitwe na cover NHF no twina tio andu ma bodaboda uketha we mekatala tonyo tuma kuma kwa serikali uketha ona mwene nzula munini utenda kwa kimungu no akwata undu tonya kwitha mundu mugo niwo health na we mugo utwitha wina health nzio kwa uketha ba undu matonyo tumya twa tonya kwitha twa watu tonya witha tudua neza kingi no ngomatungia muga ni matungia muga ndo tusakuyo sio usu ni musioni tumu but matwete wetu mone na moto tabia na ke umete ba na ndo uje lakini kilango kule izo tu wana youth na tuthukuma bodaboda pia tuthukuma bodaboda kwithia ni oto andiko tuthukuma bodaboda sama no kuzi ondo Afrika kwithia mondo maingi mono twa ne gwa ta youth no tuthukuma tenda mbingi chelo thukuma ni pia wana youth wana bodaboda ni youth kwa utu tu imagwa ande tune magatu ma youth tuthukuma na tukona twathukuma serikali itu ya kitwine. Na twili kama thauni ni kana serikali ya kaunti ya Masaku ngwa utongoi wake Governor Muwandu wa Vinyandeti na munini wake Francis Mwangangi ni athana kukwata mbau timu ya yetu ya Kwandhanze ndini wa savali yo ya mathau ni kana kuikithia ni aende na kwea inengosyo aili manena ivindani lambe udhoka ya timu wa volleyball wa yetu maskulu wa secondary wa Kwandhanze tina wa kusinda mathau ma volleyball maskulu ya secondary mailembeta ya Afrika ndi ya Morocco. Daniel Mwangala mukueleza.
Niguo maundu mevwa no wa timu su wa mathao ma volleyball kuma skuluni wa Kwandhanze kuvika vandhi ya Kenya. Tuna wapi kelele ya Kwandhanze? Etua maitani ya kwithiwa measindi mathaoni ma volleyball ya ratani ya Afrika thini wa kiwango cha skulu cia secondary wala manokilie kivevelo cha kaunti ino ya Masaku cha nthi ya Kenya na itina mathiuthauka kuya nthi ya Morocco. Governor wa kaunti ya Masaku ndane na itina kumathoche kiwanzani cha ndeke cha Jomo Kenyatta ni wathana kumakwata mbau nthini wa masomo mo kwa kuma ivende vyo yonthe ya skulu. Ghana's proud as Machakos County, and I want to tell you, your parents will never pay a dime of school fees. We are going to pay your fees until you finish, and that is 1.2 million, 1,297,120. We have consulted with my DG and we've agreed that. So Malimu, these children, now you follow us for the money. You have done, now let me tell you, you have gone to Morocco. God has just opened the doors for you to go anywhere in the world that you want. Just be focused. Be focused. Even after Form 4 you do well, you can apply to universities. And even they can give you scholarship. Wa governor va kaunti ya Masaku Francis Mwangangi ndanena kavindani kala wavika skulu ni wathana kana nimekwendea na ukwatiana na serikali ya kati kusila muveani wa kisomo nikenda kwa ile kiwanza kila alamamigwa methe ya maithaukia na kwikithikana inengo nisiendewa na kwewa mathuthia muno kwendea na kwikia viti masomoni na ingi kwendea na kwaka inengo sio. This honestly, Madam County Director, this is not a field, this is not a sports field for African champions. We want to make it better. Mr. Kitungi and your teaching staff and non-teaching staff, for sure, as county government, we are proud of you. You have done what you could with these students. Lakini ukiangalia the infrastructure, I think Mungu akitujalia twende ile mali ingine, I think tuitishe around 400 million. We transform this place. Nake ni kocha wa timu wa mathao ma volleyball Justin Kigwari unanake waelezekana nimekwendea na kuikia viti na kuendea na utwaisia mathao ma volleyball kuendea na kuoza usindi kundu kwikivothukanio. Hapa kama kocha wa timu hii ambayo ni mabingwa wa taifa la Kenya kwa miaka 6 mtawalia. Miaka 6 pia katika eneo la Afrika Mashariki mtawalia. Nikithibitisha kwamba sasa sisi ndio mabingwa wa Afrika nzima. Timu 52 chini yetu, si ndio tuko juu. Na sasa hivi tunajiandaa kuelekea kule Paris, Ufaransa. Tupatane na wazungu pia tuwapatie 3-0 tuwe mabingwa wa ulimwengu. Ama vipi? Washukuru wote wakubwa wa kaunti ya Machakos tukiongozwa na gavana wetu Mheshimiwa Gavana Wavinya ambaye kwa hakika kama si yeye hatungeweza kuabiri ndege. Daniela Mwakela, Mutongwe TV, kumova skulu ni waimwana na yetu wa Kwandhanze ulawi Momboni kauntini ya Masaku. Naindi mundu ekanesa no tubawata Kwandhanze. Tuithi ndisi anzani kana kilabu cha Barcelona nikitandikie Real Madrid bawe mwakwa vathei kwiyo masindanoni ma Copa del Rey uwanzani cha Santiago Bernabeu. Bawe ya Barcelona ibungiwe ni Edel Militao kwindatikani ya miongweli na thandatu kwisila mbao ya kwivunga. Naindi kwa Mauvoo wasu ni utungia muveanu ndu wa kwithiwa watambania na itu nthini wa Vilingi wa Mauvoo na kwa onthe ala matethesia kumbania Mauvoo wasu matongwewe ni Steven Mwema. Nyenita wa Robert Mutuku na nke Sharon Dinda
atwala Mauvoo wa kwanzia ya meko na inde weekend ye ituombanisye kithingitho chaguo tenyani wa umonde ndini wa ni chalilimba na ndo mwana wone ndini wa kwambata ndukave tukwe kiwanesa.